Obavesti nam no pejgamber alihi salatu wassalam, kojeg verodostojno hadisi innal halale bejin, čači pase o halali tamo jasno, wa innal harame bejin, a hemo harami tamo da jasno, wa bejnehuma umur muštebihat, a maškar o halali mo harami mo pejgamberi alihi salam, ta nesumnjiva buča. Bučano kola je si sumnja, bučano kola je si šubha. La ja'lemuha kethiru mine nas. Ola sumnjiva buča, ona ta ne sobut manuša len na džanena, niti pa penđarena. Femeni teka šuhubat, a okova koji karakipe, talo kala sumnjiva buča, koji karakipano bučano save i si šubha, faqad istabra dinihi wa irdihi. Rasul sallam, karaki piro dini em karaki piri čast. Co morate čero? Karaki pem te dorio kata sumljiva buča. Saso lesere dušake na pasuini, na cidela lesorologia mensarđana često tela čera, poha ili leso andodoate durio, hemađar karaki ka so karaki. Pirodini su najbitno meri, piri čast koje je taniko muslimani bud vredno. No pejgamber alejhi selam dela je upoređenje, dela je primjerjem penela sarek pastiri i čobani kova arakem pazini piro stado, pire bakren, kijek međa, kijek granica. Ava o čobani o pastiri darala kao bakre o koja strana tari međa, tari granica kanaken, hem taro javere soroso kahan. Hem vlača či pase svakojeg vladari i silek zaštiti mi zona. To jest i silek pire zabrani. A Allah esere zabrane, to jest Allah esere zaštiti mi zona, ano koja naturmal niko te kuvel, tan u stvari o harami buča, kola ov postavija, kova ovnukla, kola ovčivlja, hem kola i tana amenge zabranime. Hem završilo Resul alejhi salama hvari podugačko hadisi lafjencar, čači pase ano telo, ano trupi, ema mušesoro i sijek kotor mas, pa tehine ov ispravno kao vel celo telo em celo trupi, a tehine ov rumimo, odva kotor mas, pa kao veldu mimo da celo telo, celo lesoro trupi. Čači pase puno Resul alejhi selam od ovako tor mastano emanuše soro kalbi. Je pučiva sami veza kana i si o halali, o harami, emodula sumnjiva bučano kola i si šubha, sami veza i sile odolea so manuš piravi kokolin, ano doasko često manuš džanote kuvel pe ađarte marepe, kaj tamo najšukar nini muslimani, to jest neso o kalbi. Sami veza i sile o kalbi e haramea, e halalea, heme sumnjivo bučencar kola i pomime ko hadisi. Kava hadisi halalen vačenja menje kao Allahi azza wa jelle. Tačno odredija sojo doa halal, hem sojo doa haram, Allah azza tačno je precizno odredija. Endiken, kad čela pelafi katalo halalim haramim, a gdje je često manuša henave sa haramom. No međutim na ne ađar, na ne sa haramim, pobari većina, pobuter buča, kolo Allah azza wa jelle halalen propisija, ta ne u stvari halali. A bud pohari buča, zabranime i tane odvalo harami. Dok bud buča, kolo Allah azza znači odredija emtija, ta ne halal. Samo bud ono žena vačereno do lista. A gdje je nešto vačera, uglavnom prave sa haramom. Saj dozvolimo, osim ne same hari, tikne buča i zabranime. A gardi kelape. Sad ki trgovina, sad ko hajme, sad koji piva, sad u stvari koje celo ima mušesoro životu i sjamen pobuter dozvoli mebuća,
се su sjame zabranjene. Naprimjer, eki ko hajba. Naprimjer, eki ko hajba. Tarosa uvrstija, kolo Allah azvođene dija, ko hajba, im su sao Allah azvođene stvorija, samo 3 buća zabranija. A savera, o Allah azvođene dozvolija. Diken subhanallah, o Allah azvođene, hiljada vrste hajba, emanuše se dozvolija, a samo 3 nam dodula hiljada kozom i si hajba vrste, samo 3 vrste hajba o Allah azvođene zabranija. Tako voće, povrće, gudlo, šutlo, lundalo, čerko, samo dova bučaso dozvolime. Ando samo dova kozom vrste saj siki dunjaja, em soy londo, em soy gudlo, em soy šutlo, em soy čerko, a dozvolimo, ando samo dova Allah samo 3 buča zabranio. Zabranino Allah azvođele estrvina, zabranino Allah azvođele orat, hem zabranino Allah azvođele balikano. I onda, su i same pobute. Dozvolimo ili zabranimo? Su i same pobute, halal ili haram? A pobute tane su halal. Zamisli ando sao dola hajba ki dunja. Hem vrste hajba so saj si ki dunja. Kada si hajba koja nikad ku životom niti dikla, niti tu šuja mendar, a ovaj dozvolime. Hem zamisli tu samo do 2 vrste eke kula tu penđare. Save sa vrste hajba penđare, ando samo 2 vrste samo i tane 3 zabranime. Hem sve povuter ki dunja. Halal ili haram? Pa halali. Allah azvođele zabranine aminge, ando samo 2 vrste hajba estrvina. Kada je što estrvina? Estrvina je kada merela o hajvani kurkuri pestar. O itali kodini zabranimi Kur'anea, naturalno insani dao. Sose, pa saj sine pirose bepijem sose, kada godi gutio Allah zabranija, i sine što kodova. A koristano aminje, so istrvino manušte hala, štetno ili se posastipa. Orat, o Allah zaođeni zabranini, sao kova su i čindo, koje je neispravno način. Je kelafija, su na ne čindo, a na ne pomimo ko činiba, Allah je soro ana, upravo soste više muslimanja, pa u ono vreme na obratine na dobor pažnje. Emo Allah zaođele zabranina men je balikano. Balikano se ve piso, kaj gajtano lošno, kaj tano doana svali paje, manuše se uništini lesoro životo, ne solo sastipa. No doana samo kaj di kratman do aspekti islame solo. Onda di su ti medicina dokažini. Hem zamisli nekana, zo sakala vrste hajba, hem pinj, so isjame, o Allah zabranin samo temnostema teha. I onda ameno manušem puna, ave to meni saharam. Da ne saharam, saj halali, a bud pohari tano so. Haram. Tamo su manušetani nezahvalni. A gdje ona kerna ovakvi, ando dva su isilen. Em su nengi kiostoma dozvolimo. Nego uvijek pa čerenem žajrena preko nešto soden, na erenem soden je falin. Ovo je tamo musibeti. I što gledaj primjeri, te diken samo, stari od ova so sao Allah zaođenje, odredijaki put, tano bud pobute dozvoli mojem halali, nego li su si zabrani mojem harami. Eke opiba, saj dozvolimo. Razno vrste piba, razno vrste ukusija, razno vrste mirisija, a mandosakava, Allah samo je vrsta zabranija. Dozvolimo ike, ando piba, gudle sokija, gazirimeš sokija, te manjanda bi gazirime, razna ukusija, razna mirisija, ama samo je vrsta piba, Allah za uđene zabranjeni, Allah je tamo sok, alkohol. I onda i tuna pučiba, so i siki dunja pobud. Halali ili haram? Pa halali. Kozom vrste piće i sjamenki dunjaja, same samo vrste sokija, znači nam so ando gazirime, nagazirime, razna mirišate, birine, samo ukus, a benane su nane, ama samo ih vrsta Allah zabranija. Vajtano, alkohol.
Pa buti bitno manuște pirami gaida sosta taro halali em harami. A te duriom ando bučano kola esi sumnja em shubha. Sose pajar ka araki pirodini ka araki. A odini manuše se halalen wallahi optanu ki dunja najbitno dosa. Džanka i najbaru ni'ameti ko Allah za uđede dijatut ništa veranje osim tjelo dini, osim tjelo imani ko apkjeravea ko kalbe. Odjejtani najvredno, najbari buti koja Allahi azza wa jelle tuče dija koja kava tiro hayati. A moramo nušte pazini halani kečela pelafi taro harami ima halani. Na ne butio manušte u pustini pe uvek je te isto opravdanje, izgovor tarakha, kada god nekas ko nešto ko upozorina, kje taro primjerja, pošto će ralafi taro hajba hem piba, ko bor puti upozorina je halen, a do bor butu pusti salam, je više oprala nadikena kaj maskar čine. Znači, narene se bitno dao dva kolnede koda ih halali mesara, ili eventual kod dva negdje kod lidi, aldina, ja. A tu manša, gdje su dikena, nekam bola halali. Ola dikena gdje su i pojeftino, ne? Ma pa je problemi, pa je musibeti. Pa je problemi, ma pa je musibeti. O Allahi naredija ko Kur'ani. Hem da ne toro te paravetu šero. Te šparine, te kede, hem dalka čove, dalka reseđi ko krajama se kosu ili na. Toro i te čero dva su Allahi tuče naredija. A o Allahi ko Kur'ani naredini su te hanpe šuže ukusna halali hajba. A na ne toro te pirave gajnan dirska. O Allahi korkori pese od ova sobi. O ne siritano ov kase sar kozom ka mangelka del. U proleste i tut rskate del, a ki tute i tano te kande. Gera Allah koji tano sure. Sura tu Taha, što gera Allah. Na ne toro te pirave gajnan dirska. Ama rojo dobro. No Allah je sođen. Toro i tano sot. Čino da su Allah sođen tu će naredija. O Allah naredija, hem tu će manjem saj muslimanije, te han šuže ukusna halali hajba. Dakle, Allah azza wa jalla dike kaj si pojeftino doriđan. No so, šuže ukusna hajba halali te oven. Kaj bud bitno? Nažalost, a bio musliman je bud nemarna. Me čudinama, manuše se koje kod dini, biš bež. Hem banda pes u sudini pe, znači, teđal, nažal, ko lidi alde, te činom mas. Kera ka halova, kaja kalajtane, 3 vrste hajba kolo Allah azza wa jalla zabranija. Ando sao vrste hajba Allah zabranija, maš kaldojem so. Engam rat, hajvani koja im uklo rat, lestar, čindo, a na nekom Allah je surana. Pa makar od ovako, nažal, bakro, kani, sogod. Jer avdje osnovo manuša, a verčane merineno buča. Avdje amende pravilo je. Samo mate ol balikano. Nekol kani, bakrona, džena, ama nema veze kaj god bilo, kaj kađaka čina. Nema veze od vasu na ne balikano. Bitno je o hajvani to velo halani, to jest hajvani koja si dozvolite ako din islam, hem dujto, pa napobitno, tano to velo ispravno šerijatsko o kurbani čindo. Pa je budbitno. Vadi ne sa upustinjavame, ali paramaro šerodi kate steginame ko nešto su Allah naredija, a ola barina opustiname kaj Allah azza wa jalla zabranija. So se niko na stegini peke barani te džalnila je se komore. A te zarela ba. A jeftino, Allah, bud jeftino. A te čela pelafi te činila halali, buti ko Allah naredija, Allah je skupo te džavki meram, džavko lidi. Kvaj musibeti vallahi. Kvaj musibeti vallahi. Pa li se Rusa sam tma, o halali jasno, o harami jasno. Maškar o halale mo harami dane so sumnjiva buča. Sumnjiva buča. A koji kad durjovka talo sumnjiva buča, ovka raki so peri čast, hem piroti. Pa pazim so čere. Pazim sono tiro, trupi, telo, čive. Ko kreo sam,
Dove se soppomini. Cioè ci passano ma non c'è solo telo e si è cotormas. Te si ho ispravno celo trupine sono. Te si ho rumimo celo trupine sono. Pa kad te buti su stvari halalen, diken sa i veza u srce i sile halale na haramea. Su i sjami ko kalbi. Pa takvaluk, imani. Pa kad te omanuš di kjola, o imani ne sono. Ma kad te omanuš perela ko testi. Kaj kažal te činio, kaj si pojeftino i nema veze svoj, ili kao velta kvalija, kada ral ka araki pedno sumnjiva buča, em ka trudini pe te čerel so Allah azza wa jalla ne se naredija. Prvi se, pa najgrom, halom, ohalalimo harami, ova je ta nejasna buča, precizirime, ама проблеми гарамјола ко сумњива буџа. Состе, сега маро калби. Аракено калби. О калби офтал најбитно ко цело трупи, ко цело тело. Офте не румимо са, цело трупи, лати джанено. Не се лафи черата на кала буџа. Ма пајтано буд битно. Трудин ту таракето, тамо сумњива буџа, не били те родини тараке. Се те румјан ти родини ту пропадијан. Сова те грам по почетка. Најбитно бутема му шест колесо рахајати таму со лесо родини ко Аллах азza wa jalla дија. Па одлока оне со каувел узам ко сумњива буча, сигурно кај кодла сумњива буча ка перел корпорида. Апонола сал салам кој предаje, а око со ка перел ко сумњива буча, опело ко харамида. Ко сумњива буча те переа со ко ѓунахида. Така вајне. Ману джала колиди, те че он хани, буд по-ефтино. Него е стимера, мене. Сумњиво бути. Кој перела ки сумњиво бути, мора сасрам, о перела кај? Ко ѓунахи. О перела кај? Ко харами. А харами со керела е мамуше се ко калби. Каја керли. Пари пале се анела. Hem ne marno prema Allah azza wa jalla čerele. Prije se kala musliman, araktan do sumnjiva buča, se sumnjiva buča, tut ko harami ka bičalen, a te peran ko harami, o harami direktno, kad perel kutiro kalbi, emov kao vel. I se pravilo kod dini islami. Ako ano je buti, i si hem halali, a i si hem harami, tega ni o harami pobedini. Tegani o harami pobedini. Например, да на па правило. Каде правило е те живијан, буто шукар ко спине. Ано е бутите ине ем халали, ем харами, па макар хари тикно, о харами победини од ваџан. Например, било ки трговина, било со. Бикнеа нешто се дозволимо. Бикнеа патиџања. Халали бути. Ама чореа ки вага. Мешими со, о халали мешимо харамеа. Па макар, не мора буте чоре. Не мора буте. Душо грами. Јек патиџани похари. Дек ту череа халали бути. Нешто жибутио манушки дуњаја сушеа черотано трговина. Ама, бутијано која си, ема халали, ема харами, па макар атикно харами, о харами победини. Јек тамо примери. Макар јек патиџани похарите чиве, о харами победија. О харами победија. Ема јарко са обуча. Ано сами год бути, мешимо, емо халали. А и си хем макар тикно проценти таро харами, о харами увек победија. Ем увек овек уѓунај. Увек овек уѓунај. Ква правило важини ко са. Небитно дали е трговина, дали. Со год течере. Со год течере. Сами год бути која е дозволими халали, а само хари тикно процент ойл харами, о харами победин, тој ам поѓунај. Не забрала мислимо. Арак тотално сумњива буча, со сумњива буча е муфичуна поѓунај. А од винаги руминена ема муши со калби. А те руминдило калби, руминдило ема муши со динг. Allah i ta'ala ti podinte uputi. Prenosilipe kaj počne Imam Ahmede samo dova
o kalbi te ovel počisto, bud po bogobojazno. Само ovo kalbi, to je namare počista, to ven poputer da taro Allah azza wa jalla. Pa Imam Ahmed جواب لي ديا بأكل حلال تهان odova si halal. Ako mageo kalbi čisto te ovel, bogobojazno, to vele dartaro Allah, tega ni penova trudin tu teha so halali hajba. Halali hajba. Primetijen pravalen palno vreme. Salmanša butule dikola pekolengere delija sa na jedan takva, na jedan bogobojaznost, na jedan daran u kalbi. A nisu savjela. Osim kaj na kiravina gajla sa u hajbana. Na dikena da si halali ili na odova su on anu. Diko imam Ahmed Huma, imam glentu maro kalbi počisto to. Bud po bogobojazno, han halali hajba. O halali hajba halalen pomožini o kalbi te achol čisto. Lokari manushe soru ibadeti. O halali hajba, lokari pravalene manushe soru ibadeti. Permetijen kozom lenja ulam mrzale ku ibadeti. A ništa čudno, piravaja gajla sawa hajba hajba. Ulam lenja ku ibadeti. O halali hajba ovela sebebi tolika buli tiridova. Kad iken ponovo govori po hadisi ka pomina kava. O halali hajba halalen arake manushe le soro kalbi tenovel zora lo. Tenovel lo dua zora lipa. Emo tovelo kalbi so koglo. Pomiju kaj o kalbi ovela sebebi, to jest po halali hajba, ovela sebebi tovel tiridova kabuli. Ono pegambre salatu wassalam ko hadisi, ono Allahi tano šukar. Kabuli čerela samo od vas osi šukar. Pa pomijao pegambre salam je kema nuše, koja Allahe se dova čerđam, koja Allahe molija, koja Allahe vičija, amo Allahi leseno da zvijape. Abhano pegamberi, asaro Allah to da zvini pelese, kada o hajba kova hala, na ne halali. O hajba kova hala, si harami. O piba kova pijeva, na ne halali. O piba kova pijeva, si harami. Čak što više o pegamberi pomini puna čak o šeja kova piraveva, ta ne harami. Pa sarkano Allahe azza wa jalla sa kema nušese, ki dova, ki molba, te odazvinite. Resete na o halali hajba, tamo sebe pito velika buli tiridova. Amhlanen te si o čisto u kalbi, kao ven čista da amare buča delja amelija kolačera. Resete halaleno islamska linija vačerđe, kaj o halali hajba, on ta o halali hajba si sa reka, čisto temelji. Načerva je manuša automatski odmah ko momenti te ovel bogobojazno, potakvanija, ali koja pomožinile se le sorokalbi te ovel pospremno, te pokorini pe Allahe se azza wa jalla. O halali hajba si temelji. Pomožine manuše, le sorokalbi te ovel pospremno so, pokorno Allahe sa slođenju. Zem pala muslima, komagija te rodini tarake, taro harami durte ove, arak tut taro sumnjiva buča odole star durio. Sumnjiva buča je tane, dive račagen dar lafi tečera. Ali je primjer, ke samo pomijam pokratko. Movtano bud bitno, iako i si param bud, primjerja su i bitna. Ali nešto od vas znači je ka bud bomanu šte završini. Samo je primjer idin do, možete džanu. Jer sam dala mi godite pazina, o halali jasno. O harami da jasno. A ne o te kod dvi gođa. A maškar o halali, o harami si sumnjiva bučak. Pore sam ko vreme, so savetrini. Ana će tu mentalo sumnjiva bučak,
Секој ко сумила бучака перел, пело кај од јунахина. А те доринента осумила бучака на сасалам со каракенен тулари част, енте родин. Ама ја, иншаллаху таала, ко Аллахи, ка успина са муминја, чечутне муслимања. Покрал Азza wa Jalla кому нато простија, миниме маре родители,